kum kadak jong kajing persya ya kaso sekolah penbit put balaya soya preng ka sarkar Assam bat Meghalaya ka New Trap Youth Council West Khas Hills mentagas ngi pale ka katwe terik unaila aja arpar kala penlong ya kajing ya procession hanong ba nongstein pan penpau ya kajing persya ka bajur ya katay kajing soy sekolah penbit put ha katay gasngi lasdang ya kajing ya procession na karikasi Free Morning School hadu mandapoi hanong stoin market complex ha katay kajing lang balapan ya da usamla lomlang khas imle layo ya kajing kren na usamla Rico Sendram General Secretary HYC Senkme bat na kalyang jong kahima nonglang layo ya kajing kren na uba Birbor Riangtem Secretary kahima na kalyang kigaro layo ya kajing kren na uba Suberius Megan bat khado layo ya kajing kren na uba Robert June Kharja Arin President jong ka HYC Senkme tungin ya pe ya kipai ba Palawan bande shimmenta bat ngin yasngap ya ke bau nong elam bahakli du jong ka seng udon ban ong ka khendau jong ka rikasi ka balai no sha Assam khat arfa kilometer ka de po West Khas Hills khat praspa nan riu teliki hima lai sha Assam khat arfa kilometer ka de na po West Khas Hills district hato pihon ya kata hatong ngin siu skapjar hatong ngin siuong kat batan umut ni di kusodong subot dalele ruem nginom sya bat ngidawa no konrad sangma bakumba uladi udi bansim cengit kli banwan penpai pat ya barokan aspa kilometer tam kibakila debdi sya Assam ukop ana Datang mau banut ban penbet put kiwei ki menteri rangba jong ka jela kiwei ki minister hamu ki por haba ki penbet bat ka Assam kida penyen ya kaman ya kabor jong ka jinglong kasi la ne ka jinglong karo kida ya kini kida ya thir kida ya tai kida sei ki map kida sei ka dulir uni tu syong bat hei kan soino dan sawai menteri hana baki kot rim ki kot kapon dawa mlang ngatharai lada ki khasi jongi kim sem la play kas app kabor kim sem layak utror sing sem layak kiang lomba sem layak nak menta peniada ya ta kahima kebaladan nandu kapon dawa uniu beriu sem layo syong hakasuki ban keren ni bijak penting Ujar sekretari jo maseng ulah keren ulah penpau mengilawat RTI hak bede bat kadang ngejil penbet pot ngane thu kopi kat kum kene ka RTI ki bangilayo kadin rum dan kadin mi rum dan kajing penbet pot kepanding kong kajing keren penbet pot kalau hak arpulai tarik Julai arajar arpuai hak pot mau himenta pisau sarma uan hanok shalom habangi lapan yang kita posting kejubak kalau not yet signed bakata kajing penbet pot kepada arngot ki menteri hanok shalom haduk menta 4 ya depsan kabanti yang khendau jom hima kasi kade ke political decision kahabandan ke political reaction lada kamdan ke political reaction ya thu bi wat hakawai kasni nginom bakla bakajing anglot jom kinon tribal ban penkela yang kaselong ka union territory kan urlom no balai ngimde ban klet bakaladan kajing dawa jeng kinon tribal hakoi upor pen kelaya ka shalom kinon territory lada kila bandi ya khendo basyong kigaro sha Assam kan sup bahaya ki basyong bandi ya ki khendo bala syong khle shalom sha pen kelaya tadi territory kane kane jingma ka bakrau ka baap ya kari bak ajem lu ka jongi lada ngingim sup lada ngi sim sting ya kane kam naka khat pras pa kilometer tam Sobha untuk jingken mau ya kene ngiswa bene thu bi naka khat praspa kilometer tam ka khendau jong kari khasi ka balai no sha Assam khat arfa kilometer kane po West Khas Hills
kat praspa nan riu teli ki hima lai Assam kat aspa kilometer kadai na Port West Khasi Hills District hato pihun dia kata hato ngin siu skarjar hato ngin siuong kat batan umut ni di sodong subut dalele ruem nginam syak bat ngidawa no Konrad Sangma bakumba uladi udi ban sim cekit kli banwan pen paipat ya barokan aspa kilometer tam kiba kila debdi sya asam ukop ana dei tang mau banut ban penbet put kiwei ki menteri rangba jong kajela kiwei ki minister hamu kepor habaki penbet bat ka asam kida penyen ya kaman ya kabor jong kajing long kasi lane kajing long karo kita ya kini kita ya thir kita ya tai kita sei kimap kita sei kedulir uni tu sambat hei kan soi do dan sawai menteri hana baki kot rim ki kot ka pon dawa mleng